It's like I can just go to the sing. Okay, Afsheni. So Sunglen Chavalala, album nine nga chaku ni evule na namna ni evule guys. Namna ni mana Sunglen Chavalala ni evule na namna ni evule na namagana ngwina man. Ni evule man. Yevulane man. Haka no sungwana minga das ni evule. It's like sort like I'm part of the dancing group. Kahle. It's like mansa ndlelo ka bosibona kuri ni le ku chini njani ngoma ya bona. This is our part of the dancing group. Ini teluk tatangena le Nkanelo Gingirikani le gere mina kan ekstors. Kitole kile nyora am testing to tora mijani. Ikhalengar kone zevuya rat problem. So basur kora sokore ne. Mara guys, he look to income Sunglen Chavalala. He ni ebuleni kuri album le ngakahle swinene. He look in kahle. And to the last time loko ni vulabule Sunglen Chavalala. Okay, maybe before ni yakatona moyo to yana tongwana tukutengoma le toka. Yeve. Ile tatokolo kubangela wakuna kwenene. Ile lisa solo kubangela so. Mulanga tara sulo yebe kurmeste post ne masoso mer sulo yebe ingomba le bla ngofi magale ya mistwa kuriberi kume munhu angari na munhu ebuene titwa ngari hayi bekokela kasi akuna the problem lenteni baka ku byela Some of the things are just too good to be true. I saw no banbakaina ku swin'wana swa swilo swi va swi ri kahle ngopfu ndlela ya ku hayi ka swi la ku dauta swi lava swi langutisa kahle kumbe kuma lava nga ta ku byela ku ri hey la nga tsutsumeli kona zama kun'wana leswi swi prove xixin'we ku ri kahle la misaveni ku hava munhu loyi anga perfect hambi wo ti phonsa u ti endla yini ti phoxonga ti ndla swilo hinkwaswo swi nge endleki ku nga vi na xilavinyana lexi nga kona vuton'wini bya wena cause munhu a nga ri na nsati hakanyingi vavasati va lava ngopfu yena va dungari va bewa kokela kasi hey ku na dilo le ndzeni ku na swilo leswi swi ka swi nga humelangiki handle swi lava swin'wana mi ndla swilavisisiwanyana investigation yi kahle before mi ti hoxa guys. Okay, mina I have 2 points about this album. Tamjela swona loko ni heta kahle la. No la ku I brusha swin'wana. Tlemba. Hey. No, vele ku xinarivele ku xivele ku toveteleni la, vele ku xitovetele mara mina swin'wana leswi la ku vulavula hi swona la. Very revolutionary message here, guys, because Sunglen is talking about a message low to ala kungari wuleka. It's mostly on the left. Is it on the left, right? Politically, we say the message is very radical. Right wing is very ordinary. It's like the status quo, and then on the left is like very radical. It's like very radical message. Hey, kuleka society liya bange lokuzi iba shubuya ha swi herini swa wena swa vutomi. Ivi Sunglen xita xo imanyana moni ma operator ni mbyela ntiyiso ku ri kahle ncini. Going against the tide.
This is what we call blowing against the tide or blowing against the wind. It's a very revolutionary message ku byela vanhu ku ri ku va xuvuya swi kahle mu ta ku hayi wena swi incini swi vulavula yini wena i tiva yini wena tiva yini vutomi a swi tolovelekangi ku ri vanhu va vula ku ri ku va xuvuya swi kahle visani na taka vutomi responsibility ya ku byela vanhu ku ri hayi kahle hle mi nga chavi ku swi vuya guys mi nga kondeleni mathaka laha handle va ku ku enchava ku va alone I'm scared to be alone. Vata ku hayi man dyondzisa vanhu mutlakuta wena vata ku dyondzisa vanhu mutlakuta ku byela vanhu ku va dlemba na matiko va nga chavi ku va swi vuya loko swi tsandza swa tsandza guys mi nga kokoteli thyaka veri mi ti hangalasa mi ti hangalasa mi nga chavi loko vutomi byi nga endliwa byi nga endli ku understanding ya mina i ku la misaveni a hi nge fani na ku swiyimo swo tala a hi nge swi hindzi ku fana meaning munhu un'wana na un'wana i na ndlela ya yena so swi endla wena leswi swi nga ku tirhela mi swi nga ni tirhile hambi wo ni gayida njhani ku va ku swi tirhile ku va xi vuya guys. Guys mina fita ku va ni kha ni cina na mansandleni kahle na fita laha alo loko hi languta makulelo ya hina leswi ku na leswi va swi vitanaka patriarchal society leyi nga ka yona sweswi yi vulavula hi ku n'wansati fana tekiwa n'wansati fana ya va na nuna you know all those things and then ku ta message yo fana na lowani wu va very revolutionary. It's almost like unexpected swa ku a hi ta ku message wa lowu nga ka risimu leriwa wa dlemba mondla so ni ta kota ku swi vonaka kahle man hayi wa ndli nga ra sweswo ni swi tivi ku ri ku na swi tiva swo sandla ku humelela so I mean risimu ra ta explain guys ngeze ni themendela swona mina ku hata ni nghena ka tipoint ta mina ni ta ntsakisa risimu letiwa me kahle freedom leyi munhu a nga na yona loko a kha a ti endlela vutomi bya yena a ri swakwe va ta ku hayi mi nga vuli sweswo mi nga hlohloteli vanhu ku va ti-single guys a swi vuli ku loko munhu a ri single a nga heavy guys kumbexani na hemba laha handle a swi vuli ku loko munhu a ri single a nga heavy kumbe a nga kumi so no hold your horses guys hold your horses lero kahle mi ta is my favorite song ka album leyi nga no man very Protestant kind of music or protesting or picketing or music lowu nga tala not kulwa mara ku lwela vanhu hi swiyimo swo hambanahambana swa vutomi bya vona lava va nga dyondza ta ku i ti-activists. Yeah, very activism kind of music. But it depends what kind of activism is this. Leewani activism, ile yi nangta ku le ya ma Ben 10 kahle. I think similar to ma Ben 10 or ma Ben 20. Loko ina nta ma go justify mahanyelo mo fana lama.
leswaku I risimu leri ri nga tala ku lwa ku lwela vanhu lava va kumaku ku va ta hanyela na vana lava kumaku vantsongo hi tlhelo ra malembe loko hi ta ti-relationship ta vona kumaku mhani yikulu and then boyfriend ya kona yo ti ringanela na le gingirikani kumaku kahle ku hanti bana munhu un'wana kulukumba blind loko hi ta malembe ya kona kumaku ise band 20 band 10 yeah it's still very revolutionary kind of music lyrically, you know. Ni ta vulavula hi leswi swin'wana leswi ni lava ku swi vulavula ti-points ta me timbirhi leti ni lava ku vulavula hi tona mara ku tatisa hi sweswo ni lava ku vulavula hi swona ku ri very revolutionary. This album is very revolutionary, very revolutionary. It's going against the tide leswiya society yi nge hi swona swa normal. So album leyiwani ti-message ta yona ti tala ku ya yi fika yi swi challenge, not to oppose. Opposing is a very different one. La yile ku challenge ka ti-social norms leta ti nga toloveleka. Mahanyelo lama mo toloveleka ma hina vanhu. Sunglen Chavalala la ile ku challenge ka mahanyelo malamana swi believer leswi nga kona la handle. Magawula. Okay, after beef kumbe I beef na maybe inyama kumbe fish. Kumbe tin fish. Loko vulavula hi fish hala nsami halawani ku na damu ya la ka makosha ni vulavula hi le nsami ne ku na damu le ha ya tlap le ta fish le a ni swi tuk beef yi kona halana loko ri ke simple rempela e beef hambiri ya kwini kumbe ri ya ku hala nsami I think you go and stream the song. I got this social platforms. It's my favorite song. Kahle ka album le one. 100%. Veru ka munhu wa 100% la msaveni. Niteyini nimjerini kwa munhu wa 100% la mtoyi ha okay munhu wala ri risimu leri ni lava ku ri tlanga ri tsakisaka before ni ya kule ngopfu ni ta mi hlamusela swona ku mi byela so okay munhu mi byela risimu leri handle ka ro khomana ro kondletela mahanyelo ma kahle ka vana va le ndyangwini mi nga cinciwi hi mali na ro kondletela mahanyelo ma kahle tinkinga hayi munhu ni khoma lero ra xihlambetana ariri maka vukhomba bya xinuna ne maka ya ngomeni mara ku an lava hi vulavula hi swin'wana maka risimu leriwani maybe hi fane ya kona straight kwala ka chorus rere yes hi lexi xihlambetani xa n'wana nga xilongelengele guys Xitsonga xa rhuketela ne xani moni ku inwa ni kombela hi twisana Xitsonga xa rhuketela ne loko ho analyze marito lama tirhisiwaka ka especially ka tingoma ta ti folk songs like these folk songs ta Xitsonga like tinsimu leta ta xintu leti ti nga toloveleka ti yimbeleriwa ku usually loko vanhu se va ti dakwerile kumbe leti ti yimbeleriwa ku ya hi ti settings ta ndhawu yaleyo ne swi nga handleka kuma ku swi gamatsuku kumbe ti khomba kumbe xani ku tlangeriwa n'wana loko a huma a ha ri ntsongo swin'wana na swin'wana tinsimu ta kona to tala ti tala ku va ku ti ri na marito lama kumaku ti na nhlamba xikarhi Xitsonga xi na nhlamba guys
Ngele. I mean, we know we've got 2 balls. It's either it's a tennis ball or it's a soccer ball, but there are 2 balls. And then Shihlambetan. Guys, Mandla Gingirikani short. Ngele. It's like a sock. 2 balls. Ngele. Ah, guys, come on, man. Asitiwa kusubulabula yini. But inhlamba leyi nga tala ngopfu ka tingoma ta Xitsonga ta shintu. And I mean, this song was samples from that kind of song. Iri similera ri tala ku yimbeleriwa loko swigamatsuku swi vuyini a ngomeni. Va kha va tsakini vanhu va kha va khankha swinene ku ka ku bona mikulungwana swigamatsuku. So xihlambetani. Ah, guys, Xitsonga xa rhuketela, I'm sorry. Xitsonga xa rhuketela. Ani loko munhu a ngomeni va fika va endla leswi va endliwaka swona hi nge boxi ngoma ne. Then ku va ku loko xi vuya xi longelengile. Hey, yeah, but before ni famba la ku lawula timhaka tembirhi ntsena. Leyiwani ri thyiwe tinkinga ne. Theme ya so hi kumini ka album leyi nga huma ya TOYI-YOYI loko a vulavula hi mhaka ya risimu kambe veri marisimu riya ku na risimu lera ka album ya TOYI-YOYI ri vulavulaka hi mhaka ku ri ku un'wana na un'wana i na nkingha ya yena. So swa yelana the messaging ya kona. Mara mina lexi ni lava ku xi vulavulaka hi album leyiwani i swimbirhi ntsena. First i ku maybe before ni vulavula hi swona mo ni endla so vanhu va rhandza ngopfu leriwa ri nga ka TikTok. Ende leswi swi vulavula hi sweswo swa ku previously ka loko vulavula hi Sunglen ni vulavule hi yona ni tsaketsela swinene ni ku nkingha leyi nga kona ka ti-album ta yona to tala man leyi yi nga hela. I think a hi leyi nga hela ku na yin'wana yi nga huma ni nga twa hi nga ri hi yona leyi was it Sunglen. Hayi man a na swi tiku i mani mara okay regardless a na swi tiku a ku ri Sunglen Chavalala kumbe ku ri Oscar Makamu na. I think it was Oscar Makamu actually. Ya se na tsundzuka loko no lwa hi ku na matlangelo ya guitar, the lead guitar ne ku na matlangelo ya xichachani lexiya lava ma twalaku vu creativity. Then ku na matlangelo ma xona xichachani lexiya kuma ku landzeleriwa progression. So if a song is 1625 ku ta tlakiwa 165 like the linings the line ta kona ti tlanga the progression without being creative, and then ni kina hi example yona leyiwani ku ni vula leswi va nga swi endla ka xigege ku ri that is what I'm talking about loko ni ku creativity. A swi bohi ku loko munhu a yimbelele noti yo karhi guitar yi tlhela landzelela notation leyi nga yimbeleri marito ya the lead singer. Swi kahle ku lead guitar yi ta na ti-line ta yona ti-notes ta yona mara still remaining on the key. And leswi swi nga endliwa la ka ni yevuleni. Guitar yi na creativity, yi tlangiwa with creativity in the sense that the person who was playing the guitar ni to hleketelela ku hi lava va tlanga ko minkarhi hinkwayo. Kambe hi mani lava tlangaka la ka Sunglen ni rivele but lava va tlangaka lead guitar ya vona lavawani man. Very creative man with regard to the lead guitar. Va tina ti-line ta vona ku nga ri ku landzelela ku voice yi yimbelele yini. Most producers loko va yimbelela va tala ku landzelela ku ngongo ka Xitsonga ne va tala ku landzelela ku lead singer yi yimbelele noti yo ka njhani
and then and then so it becomes redundant. Yeah, so it becomes repetitional. So which is just redundant, and it becomes very boring. So creative, which is good. You know, this is what we're talking about. Creativity ka music, because music you refresh, especially it's either in arrangement or in the way of singing, not even to change the style, just the way you deliverance. There's so many things you can do that shows maturity and creativeness. And I feel like Sunglen, the lead guitar guy, got it right. Played a different melody from what the voice is singing, which is what I'm talking about. So 100%. That is 100% for me. And then another point I wanted to mention, I think it's another song. Okay, I just don't know Sunglen, but who's helping her with the backing vocalist, because so good. But shutana in logo the vocals, even if it's 3, the harmonics let what it tatsakisa ti kahle, ti vupfile, yeah, ta twala ta fambelana, asna discord. So backing yabo is very good. And then but the other point, that's point number 2, the point line la ku ibula ile yaku maybe ti ta hlangana ti timbirhi ile yaku loko va kha va yimbelele kuma ku sometimes it sounds like she's talking, swi twala nga ri vo va ku vulavuleni, and then but she's singing. And this is a very interesting point. I've seen Beyonce, Beyonce, like Beyonce knows lowa a humaka America a swi endla na yena swilo leswi swa ku a nga ha yimbeleli leswaku a koka ti notes, you know, like with a vibration. She's like talking, but it's like on a note. I don't know what this thing is called, Mara. I just feel like it's what she's been doing it for a while. I just noticed it kahle album Leo, and I felt like it was more expanded or expounded, or actually off. And then, but the risk with that is that it can be risky. Loko voice effects or balancing is not good. So you expose that voice. I don't know if you get me. So I just feel like in some of the songs, album Lewan, the vocals, the raw, like they just raw as they are. They didn't put like effects, because usually what Beyonce look wa imbelela batala ku faka lots of effects ka swabona ka the production ta bona ku ri switwala ku ri this person went to studio, it's not live, you know. So mara ka Xitsonga hakanyingi na switwa hakanyingi kuma ku the song it was done in the studio, it was not live, but then it still sounds like it's a live version. I don't know if you guys understand. It's a live version of the singing. Kasi, I mean, the producer or whoever had an opportunity to actually work on the voice, tune the voice, you know, get the shilty effects, kuri voice you marry clean. If you can do batala ku hosha leswa the delay, what delay effects. Kuri voice itwala kahle inandi yayiva na flow ingabi dry, ingabi too raw. Some of the songs here, Sunglen itwala the voice is just too raw. The advantage with her is that retro kota ku yimbelela so swa pfalapfaleka, mara at the same time loko ri kene wo yingisela voice hi ndleve ya vurhonwani ta switwa ku kuna the vocals tin'wana they are too raw, there's no effect at all. I don't know what happened, maybe it's just me, but some of the songs did go na ti effect leti ni vulavulaka ku tona ka album leyiwani swa twala ku lava tirhise ti effect to karhi ku ngetelela mpfumawulo kumbe ku twarisa karhi ka rito kumbe marito lama va ma tirhisaka.
in terms of vocal singing, or even to boost the vocal range. Maimbelele ya vona ya tala ku va ya tlakuka hi ndlela leyo ku va ngetela swi effects leswaku become. I mean, if it's a studio album, put the effects. Why can't you just put the effects? Ka voice. I know she has a voice, but you can still play around. There's so many things you can do with her voice. And they've done it, some of the songs, but some they didn't. It's not all 100%. So those are the issues that I have with the album. What is this album about? Is it a good album or a bad album? Hello Steve, mitambyela n'wina ku ri mina ka tingani out of 10. Mina ni nga yi nyika tingani album leyiwani. Yi kahle album leyiwani. Mina I feel like it's a very good album. Hi nge vulavuli hi the, I mean, loko languta design ya kona, it's so professional. A ni swi tivi ku va mani va endlaka swilo leswiwani. The cover is beautiful, swi sasekile. Xinepe lexi va nga xi teka xi na professionalism, the style, the dreadlocks, very clean. She looks happy, she looks beautiful. Vasasekile. Even the text, font, colors, leti nga tirhisiwa ka cover leyiwani, swi sasekile swilo leswiwa guys. A ni ta ku a hi swi pileni mavoko. A swi pileni mavoko. Mansatlen va tirhile. Ko ka swi ku mugawula I beef kumbe a hi beef na. Kumbe xana I fish. Ay. Loko mi vona ni ri band 20 ra mina mi nga ni karhati guys, malembe tinambara a ni rhandani na malembe mina, ni rhandzana na munhu mugawula wa mina. Okay guys, mumi no huma ka swona. Ni ka look against doors ni ka tingani. This album is very good. It's a very good album with a lot of songs leti ti cinekaku, ti tsakisaku. Moni kahle moni ti hlaya leti mi twa ku nga ri to nyanyula ntlangu. Mi nga nanguti ti playlist ta mina. Ni yevuleni i risimu leri va nga ri humesa as a single. Whether it was a good decision to release that song, I'm not sure. Yeve Mdlemba, I love Dlemba, Magawula, Shlambetani. Yeah, I think those 4 songs, even Yeve is a good song. I mean, come on. 100%, I'm not 100%, I'm saying. Yeah, so yi tala ngopfu sense ya nkoso swa ku hi nga chingeli munhu un'wani na ngutata wena i xi vona njhani xilavi lexi nga atihlweni ra makwini i kitsandeka ku vona ntsandza lowu nga ka wena na album leyi tala ku tseketsela mhaka liya, and also ku encourage vanhu lava kuma ku va helele vukati va mhani lava ku ka va nga ha ri ki vukatini vo tala va le vukatini guys, let's be honest. And then ku va nga heli matimba, and then va nga ti nyengi vutomi lebyiwani va nga ti lose. Vutomi lebyiwani byi hanya kan'we guys, you won't get another chance. Tifafu ya hanya kan'we mafisisi hi leswi ni nga mi khomela swona le ka Nkanelo Gingirikani. Mina album ni nga nyika 8.5. 8.5 is a good score actually. I think it's a good score. I can give it 8.5. No, I can give it an 8.5. Maybe I could give it a 9. What can I give it, guys? Okay, you guys will tell me. I can give it a 9, but for now I'm saying 8.5. If it's a 9, you can say it on the comment section. Like mina ni khadi ku as doors ki tsele ke nyora, I'm thirsty ni totora mi nga titimeli. Ni vumbuluka hi ku rhandza ni tlula na n'we xi nga mi kuma mi nga tisole mi nga tibile mi vana va male na n'we xi nga mi vata mi nga tisole. Mina famba guys.